The Rwandan diaspora community in the United Kingdom has grown steadily over the past few decades. As the community has expanded, efforts have been made to promote and preserve Rwandan culture and language within this group living abroad. The Rwandan community has established language and cultural schools for children, community groups, and events to educate both young and old on Rwanda's rich cultural traditions. These concerted efforts have succeeded in improving education and awareness of Rwandan culture and language within the diaspora community to a great extent. Classes offered on weekends provide children with instruction in the Kinyarwanda language, Rwandan history, poetry, traditional songs, and dance. This allows the next generation to maintain fluency and literacy in Kinyarwanda. Community celebrations of Rwandan holidays, performances of traditional dances, and culinary exchanges have engaged people of all ages in enjoying and taking pride in their cultural heritage outside of Rwanda. Over the years, these educational initiatives have strengthened cultural identity and cohesion among the diaspora population. The Rwandan embassy has also supported many such efforts in recognition of the benefits to the overseas Rwandan community. While living abroad in the UK, establishing these cultural and linguistic touchstones has been crucial for upholding this small but thriving community. We are proud to be Rwandans. Rwanda may be a small country, but we work together as a big community. Ndimena rugamba ya Rwabyuma. Ndimena rugamba ya Rwabyuma. N'urubyiruko rw'u Rwanda rwakuriye mu mahanga rugera ku 138. Umuto muri bo ari mu kigero cy'imyaka 7 mu gihe umukuru afite imyaka 26. Bari mu Rwanda aho baje baherekejwe na bamwe mu babyeyi babo mu mwiherero w'iminsi 4 ubafasha kumenya byinshi ku gihugu cyabo. Baratozwa umuco, indangagaciro zikwiye kuranga umunyarwanda, baratozwa ubutore, barigishwa guhamiriza, bashiki babo barashayaya ngo bamenye umuco w'igihugu cyayibarutse. What were your favorite memories of diaspora camp? I think my favorite memories were my friendships, and when the minister came to the camp and we got to dance for him, we learnt new facts about him, we got to ask him lots of questions, and I think that helped me a lot in my Chinyarwanda because he taught us that as well. Muraho neza, nitwa Taya Dehemuka, Wenejuza Dehemuka, Wafranskoa Dehemuka. I was one of the children who were blessed to attend Diaspora Children's Camp held at Green Hills Academy last summer. We had an opportunity to deepen our knowledge of Rwanda's culture, heritage and history. We also had an opportunity to learn the Rwandese traditional dance. We learned to speak Kinyarwanda and learned the Rwandese values. I also enjoyed making new friends. Murakoze. Bye. Muraho. Niktwa Janice Isimbi Wisia. Today I am going to be sharing you my experience at the Diaspora Children's Camp. I am very proud to say that I learned about my culture and I learned how to dance. My main highlight though was talking to the minister and asking me a question. I do remember when he was speaking, he did say Rwanda may be a small country, but we work together as a big community. Without going to the camp, I wouldn't have learnt about the genocide, I wouldn't have learnt about my culture, and I wouldn't have learnt what it was really like to be a Rwandan. I am happy that I made friends there and that I got to go to the King's Palace to visit his cows. It was really fun because we got to pet them and that was the main highlight. Murakoze cyane. At the camp, we learned how to dance.
We learned Rwandan values, culture, and a bit of Kinyarwanda as well. I really enjoyed the dance. I don't think I'm there yet, but practice. Your smile, please. Votre sourire. C'est très important. I came here to learn the culture of Rwanda, how to speak, how to dance, and how to sing Rwandese song. I've also learned the values of the culture and how we should respect one another and respect our elders. I came here, I didn't know how to dance at all. I was really bad, I had no rhythm. But now I learned my culture, I know how to dance, I know what to wear. I am eager to learn Kinyarwanda. I'm eager to learn my culture and learn Kinyarwanda. Uburyo aba bana baserutse mu mbyino nyarwanda bari mu byiciro bitandukanye hagendewe ku myaka yabo birasa n'ibigaragaza icyizere cyo gucengerwa n'umuco w'u Rwanda kuko ibyo babyinaga babyigishijwe mu minsi 2 gusa. Abenshi bavukiye imahanga, abandi bavuye mu Rwanda bakiri impinja, bari munini muri bo baragorwa no kuvuga Ikinyarwanda. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Rwandans Bizimana yasabye ku munsi wa 2 w'imyirero ababyeyi barerera mu mahanga kwibuka gutoza abakiri bato umuco n'urukundo rw'aho bakomoka. Abatoza ba mbere n'ababyeyi. Niyo mpamvu rero ibikorwa nk'iyi gahunda nk'ingi tuyikorana n'ababyeyi. Ababyeyi nabo bakamenya mu burere batanga, bakamenya no gushyiramo izo nshingano z'umuco nyarwanda. Ahambere bitangira rero ni mu kwigisha Ikinyarwanda. Ngira ngo mwabonye ko abana n'ahangaha tubereka akamaro ko kuvuga ururimi rw'igihugu cyabo. Ibyo rero nta handi bihera ni mu babyeyi. Benshi dufite abana usanga kuvuga Ikinyarwanda bibagora kubera kuvukira amahanga, gukurira mu mahanga, ariko iyo bamaze gukura usanga iteka bagaragaza yuko tutabagiriye neza, ko tutabigishije urwo rurimi. Iyo rero tubitangiye bangana gutya, tukabatoza bangana gutya, bakabitorezwa mu rugo, bagatozwa kubyina, bagatozwa kuririmba, bagatozwa guhamiriza, bagatozwa ibyiza byose umuco nyarwanda. Ibyo byose birashoboka. Twishakira rero abatoza muri leta cyangwa se ahandi, ahubwo ababyeyi ubwabo batangira babatoza. Muraho neza, nitwa Mireille, nk'abandi umwe mu babyeyi bohereje umwana muri diaspora camp yabereye i Kigali umwaka ushize. Umwana wacu iriya camp yaramufashije cyane, yaje yize byinshi ku mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda, yiga byinshi ku muco nyarwanda, yize kubyina Ikinyarwanda, yaje yanize andi magambo menshi ya Kinyarwanda. Yaranabyishimiye kubera ko yanahahuriye n'abandi bana b'Abanyarwanda bava mu bindi bihugu byinshi. Yarabyishimiye cyane. Reka muri kano kanya nanashime Alice na Françoise n'abandi babyeyi bose bajyanye muri iriya camp. N'ababyeyi bohereje umwana twebwe tutagiyeyo,
umwana wacu baramwitayeho baramureberera neza nta kintu umwana yigeze ababurana barakoze cyane reka nshime na embassy y'u Rwanda kuba yarafacilitatinze kino gikorwa ni ukuri byarafashije abana twizere ko n'abana batabonye opportunity yo kugenda n'abandi bifuza gusubirayo bizabashobokera bakaba bayijyamo nabo murakoze. Halo mwiriwe nitwa Jennifer nashatse gushimira ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza kandi nashatse gushimira na Denise na Alice. I just want to say thank you for organizing a beautiful youth camp. Umwana wanjye yaraje muri youth camp last year. It was his first time to attend a youth camp in Rwanda. First of all, I was very little bit nervous kuko umuhungu wanjye afite autism and I wasn't sure if he could connect. Ariko Alice na Denise n'abandi ba mama mwaragize neza cyane mwaramufashije and he really had a great time. Yarabikunze cyane. It was his first time to learn kubyina intore. Yarabyinnye Kinyarwanda for the first time. He never done it before and he really connected. So ndabashimye cyane kandi it was very beautiful kugira ngo abana bacu ba learning values z'u Rwanda and is one of the best thing he took from there and to play Kinyarwanda. So Imana ibaha umugisha kabisa barabyaye byarabaye byiza twarishimye. It was well organized, the food was nice, the people abiwacu bose kabisa bose baradufashe neza cyane. So thank you so much and we can't wait to attend another one. So we really can't wait. So thank you. It was a well organized. God bless you. So abana rero ngira ngo namwe mufite uruhari kwiga umuco wanyu mukawimikaza kandi mukawishimira akenshi muri iyi myaka iyo tugiye mu mahanga dutakaza umuco wacu twishimira w'abandi. Izo bikunda kuba ku bantu bafite confusion kwa confused ukibwira ko umuco w'abandi uruta uwawe. Nta muco uruta uwawe ntibishoboka nta muco waruta umuco wawe. Iyo bigenze bityo akenshi mutangira kwanga umuco wanyu mugashaka imico y'abandi kandi imico y'abandi nabo nkuko nababwiye nta nubwo mwayibona nta nubwo mwayijya uko nabo babona nk'abanyamahanga. Moaho nitwa Algen. Nitwa Tirana. Nitwa Joliska sana. Nitwa Alina. Nitwa Kira. Nitwa Asia. Nitwa Tashley. Nitwa Luxor. Nitwa Blessing. Nitwa Chris. Nitwa Grant. Mfite imyaka 9. Mfite imyaka 11. Imyaka 13. Ufite imyaka 14. Ndi umunyarwandakazi. Ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwandakazi. Mba mu Bwongereza. Mba Newcastle mu Bwongereza. Mba mu Bwongereza. England. Ndi kwiga Ikinyarwanda ku ishuri. Niga Ikinyarwanda ku ishuri. Ndi kwiga Ikinyarwanda ku ishuri. Ndishimye cyane ko twayibonye iyi opportunité tubikora. Turashima Minafete, turashima umuntu umwe, abantu bose turabashima cyane kubera ndabikunze cyane